Woi, keren. Menanglah ka hareup teh di helm ge da hareup. Pijak ngendek di gentasalan mah Pak. Ngus kieu. Oh. Aneh make motor itu. Heeh. Make motor itu tah. Mana tukeran make motor urang? Nah, siapa? Mana make motor anu 4 juta, urang make motor nu 150 juta. Ah, kira-kira. Maaf ya, melanggar kepake helm ke depan. Pakai iya. Mana pakai motor orang? Hah? Di YouTuberan? Ya, di itu di rumah. Di langsam. Oh, tenang. Saya udah tukang ojek. Kita kan mantan ojek. Anak SMA naik RX King tahun 85, 86, 87 sampai 90. Oh, dulu kalau di SMA yang pakai RX King teh anak orang kaya. Saya kabel itu henteu. Saya juga pernah ke waktu SMA pengen motor. Melaksu heula jeung bapak. Panen suuk, boro-boro beli motor aing kalau dicarekan.